record 8 tawrga hen amadu ko Sure mi sure ba khoa good morning sangnaro hawraji kan tholakani exam loidriye day 25 te exam loirani aduga thongnarani ko ta toma day 25 te loidane gd ge 25 te loirani du matung tholani ko good morning ngasi di lathani ko public Saturday ni na ko parent ni phiani ko tawde je ako ji kaino ako ji pet course na tro pet course ni adu bu ke dawa ngasi Saturday ni ne ke dawa ga ham tamda public thabani ko hafta manung na kya no khun thai ani rang tra abdi whole week to ma thabani ngamoi ko khoi jo ke ram matam si set up ma'am tawri ma'am ji kaino cái đứa tay ultimately là đứa tay nữa sao cái nó date 17 first shift to GSK one am sane sargi do thank you ana khara chana ba yaw roi ko ke gino ha ma tam da khoi na khang gi do ngai ra GK ha bi du ke matik bas hoi gre ko na khoi ge ke ai ni daw ya ba student jing di ke ra chana ni adu ga chana de ha bi ju dum yaw ni ko ya de mixed reaction la ka ni ki su kai de Sangnaro, howraji. Rensan, good morning, Rensan. Howraji ko. Ngasi di Korean affair we gani ko. Korean affair we sa ke gino 2023 thare jena. Sa hana disclaimer ta hoge ngo han hai hoge ngo mang jong na ngaw gono kai gino hai ba matam da akhoi na yeng ga du je exam noi na thaga do exam je kaino mathang hantak sahi di loi gre mathang sahi na tra noi try tau du ja ata di Korean affair je kram madai la ka da ge ha matam 2000 kya dei pakhat ka da ge ha matam da to han kya dei pakhat pho ga da ba 2023 dei hor ka dei ne 23 24 enough for ne sometimes ke do ba ari ba hang pu joi ko aduna akoi mamang gi Saturday de ke da gre karam ma thagi tau gre January tau gre ko ngasi na ke da ba ngasi na kari February ni ko February khangore ko 23 thabi maram howraji du ta ku sura ba wala kano kangbo offline kangbo sura ba sure ko pitam budi achakre thabuk chaki yengo howraji question je ke dong ha matam da MCQ ke dong ni 50 oi gani ko adu ga ma ga jo ha gi sana sa si gi Korean affairs na enough oi ra na hang ba yai ko noina enough ti oi roi ko adu bu tangkang ama dadi ya ne Korean affair yam bas way hai ba mayam dadi ke dore tha ma du gi manung dagi khara examination da khara hang pa ya na sana khangkat pa kya do 50 du ni ko a hen manoi na pasan bi ju ke su kai de ko sana si ta ga 50 je katang ta pass la exam di ya ni hai ba du di ai risk lo ngam moi ko yan ta bu san hai ja a hen ba noi na pasan bi ga da ni just san si to ji ga dore a khoi gi marui ba du khangkat pa ne top 50 ni understand tau re ko my dear online du ta gri hawji ngo MCQ oi gi dui ni MCQ ji do fazana explain tau rakani kamai tau ba kamai na ningjang ba ya ga ha bu du ko related ma ma ju la kani yenga ji hawji ngo du ta ga di ngo hoi question number 1 ji nga ji ke haira mune ngo ma hai which country issue a notice to the Pakistan seeking the modifications of the 1960 Indus Water Treaty IWT hai si de ngo no ne khanga du ji ke no ha ma tam da Indus Water Treaty hai bam thola bra thole ko sima adu hayeng pe khare kamai ning jang gani ha ma tam da Indus Water Treaty je karam kan da sign tong na gi gen hanga jwe atari no ke wa ni
1960 kana kana gi maraka sign tawna gi no haibam leirodra sign tawna ba haibse mi ani gi maraka tawna dun natro mi ani je kana no haibam tholakani kana no haibam tamda Pakistan ga kana ga India ga oigani kong sai ja Pakistan versus kana oigada ba India oigada ya haurina adama hai adu tar si trick thola mani Pakistan natra Pakistan haiba di kana thola India thola natra adha gadi kedorani haibam matamda Indus Water Treaty haibji kaino khangdadi yagadra sa yaroi yaure ko Indus Water Treaty haibji kam kana sign tawna na haib sana 1960 da si ya marui bani ko kitang yengamji hai riba Indus Water Treaty da kai provision yauge haibdo sida yengo sida kai hai kam kana exact date si lere ko kana 1960 September gi tang kya da 19 da ko kana amra ka tawna bano haib matamda India ga Pakistan ga hai green sana hayam pe khada mu hang ko kana karamba prime minister kana mi marak sign tawna gi hanga jo hai ko kana hanga da ba India gi side na kana Jawaharlal Nehru aduga Pakistan gi side na kana Pakistan gi president Ayub Khan hai jite kawra good morning mark yawi ko sida mu yengaji hai ri ba yana si da kai kari waron jawge sarna amaga hayam gi sida Hariba Yanasi me any sign to Navanina, sign to Navaji Kanana, Yang get Kanana, broker to Gaita, the broker to Wadikano, middleman Haitare, Kanana to Gaita, the Kawano, wall bang with the Kova. Koika, wall bang Nakatawa, my idle paiter. Anina Kanaganawa, Akogi, Pakistanga, Kanaga, India. Yaureko, a daddy and Hariba to Kayagi and Azi, Kay Hagi have a madam da man high. The treaty allocates the water of the three eastern rivers. Shiniko Maruije, Kanakana, Bias, Rabi, and Shetlas. Haiba Turian Gaja. She's the lady wishing a Kanana Sinavaba. Indiana. Yaraba. Aduga Turian Ahumamana, Western Lom the labor, Humamana Kanakana, Indus ne, Chenap ne, Jelem Jina Kanana Sinaviagadava, Pakistan. Kangobra, Hideus, Mint. Here. Eastern River have no throw. Eastern River to Kaihagi, Biats, Rabi, Kaihagiba, Shellas Hagib Natra. She's in the Canana, Sinaviaba. She let it go. Sinagana, sorry, Indiana. As soon as I can lay giba in the snare, chain up net, Jelam in the Canana, Pakistan. Cobra. She ganta with out there, Chinkation, some ganta bro. Yarabo. Atari no Kang is a she high Indus Water Treaty have a topic, she come back and get the question catole. Mam Tolotro Tolico, she make a copy on yard. She a whole bro. There you go. Next thing. When is the International Custom Day 2023? Observe, come kanda, answer out here, Kaugano. Custom day have not custom have the kay the Mukta Labno Cumbra. Anyone? A hoigi potay Putopuchin to Buze, she took it a wa, check to whatever young Shingadava department doing a custom highs. Piron Wagrama, we get a car, Putopuchin Marina, she go Putopuchin to Wakan, you get a wa. Young Shin never labor, a department, who can custom department, I can. Walgini Koma Hangasia, international Habanina, come can celebrate again, City Carno. Trick Takisana, 26 January have another 26 January is a Quinaka hand celebrate in India. Republic Day had celebrate to draw. At that hanging young woman that custom high target Republic Day money have them come by Arab. Yahora Yara, Shimayango. Next day I like Shimayang, Kanamaje. Which institution has been named as the world's largest derivative exchange in 2022? Economy Nikosina. She said derivatives have the Kaino have a mind Hankani, Kamnate, when a stock market, and I'm Taramani. Tareko, I do the Quigi, Kahani individual Mishak Amana, Magi Pose, Yontogun Jinto, we are by Kudamon Hakana bones, kind of like Shinakitan. Financial the sang and have economic time Nico. Sigumba, your token dinja, but Porto Kanagamma, the derivatives high Kaneko. Aduna, Walgi quite a chow, a wiggy derivative exchange, Kayagino, 2022 Guinea Trasa. 22 Guinea Hajabi one come kind of lap on 23 lakh, what can wait the news way to never go. And she can now wiggy, Kawano. NSE have not tra NSE having a 30 Kano have National Stock Exchange having. Kaunina.
yare next time we see National Anti-Leprosy Day is observed every year in which month haibani karam ba thada akoi National Anti-Leprosy Day leprosy karam laina no khambra no ha nate leprosy haiba laina ji karam laina no khambra cancer nate khambra khang da ba no film yeng dribo na oh skin disease ni ko aduga skin disease de ke do yam sathi henjelakta da akoina phajana layang houda tari ke do ga matam da khut ka je do masam do na kiela kakpa gi phibom ga lakpuni ko yam ti sathi ba laina ni hai tare si je akoina karamba thada magi anti leprosy day haino observe to ge hangmani ko kaw gono ke wara January we ga yabra next time yengo mai sigum ju kha yeng jin da ba je ko sina politics ko chingani yengo Nabakeshwar Das, who was shot dead recently, was the health minister of his state. Matam dugi wari ni ko sa. Siya dum hang pe state tik won gi bujai ko sa. Kana no hai ta ga di kaw gonu kana ga da se karilam gi no hang phona to mai ja. Odisha we ga da. Odisha capital kana khangem taro. What is the capital of Odisha? Anyone from the online side or offline side? Hello. What is the capital of Odisha? What is the capital of Manipur? Imphal natro. Likewise, capital of Odisha. Sumaina khangorji ko sana sana na. Haro. Anyone? Anyone from the Charlie Lutong bomb? Very good. Haro. Si haro. Okay, haro. Ako sana hangi mo question. What is the capital of Odisha? Google na mira kit taraga. Namo ke sukai de ko. Adu namo waje kaore da uni khango waje. Very good lai to Monica hai snap my snap. Very good Bhubaneswar. Very good Bhubaneswar ka ika. Kau bro. What is the capital of Odisha? Tari kari Bhubaneswar. Atari amma mo hanga gi sana Odisha have sa. Akoi gi landlocked state oigadra kai oigadra haro. Very good kan ba kan ko Bhubaneswar very good. Haro. Landlocked state oigadra oigadra. Landlocked adi kenu khambra. Haibadi ising ga thangna da bai ta ising gi lambi lei ta bai ta re oigadra oiroi ko kai gi no khambra si India peninsula le Odisha side le natro si ke no Bay of Bengal natro khawi ko very good thank you si are na next time yang si my threat analysis group TAZ mission is a part of the which tech company tech adi ke no technology have ni ko kana we do ni threat analysis yam lai ni na khan gnu ko thoing ki happy ni hujik lai badu na ti sana pa mi ji brain da chura ga le ho budu ne ba hayeng any exam da keno la pa ga na chu gi bo keno do tholok na ba ne my ko threat analysis group have na tro sitari karam company technological company have ni ko sikai were ni sida pi kai pi re Google kaur ba atari haro Google je karam country da ma gi headquarter le gi haro in which country the headquarters of the Google located? Hello, anyone from the online side? Sankha hang kani ko ngasi Google hai riba company je mai gi headquarter am di lei ni dana headquarter je kai de lei gi sine ba. Hello, online si jo hang bai ko hang bai haro ha lei ti ko current affair ready GSI ni ko upai sungai leite aduke mate yam thina bas woi ko very good ras tongbrom lai to America ni ko America woi ko very good USA has right ko karono headquarter of the Google is located kaida America natraga kana woi ko ba USA has right she kano na C kari CEO have natro CEO do na India ma sani kari sunan ke nomai dai na kaure maming do Sunin Desai have adumai have ni ko California very good California is the mana particular way na pire ko yare California is ke no is a state of ke no America na tro anyone yare very good sinami yo World Economic Outlook is the flagship publication of which institution have ni World Economic Outlook have ni ko sina ke dore akoi gi
keno do era ni India gi khatang ora roi ko sina ke dora ni wall gi lai ni ko piche sunin picha sundar sorry sundar pichai very good sundar pichai thank you anone s na di hore maming direct khang di option yeng makan ni khang ka do ne noi tau di je yarba siaro wall economic outlook se karam ba institution na phong boi du noi sikum ba dum hangwani ko index kum ba je handak su yaw gi bani hangba kauranu kai wa ga ba sa international monetary fund way ga da ko sida ma kitang kupna han torom ji international monetary fund hai ba se ma gi headquarter ji kai le gen ha ga ni IMF hai ba na international monetary fund hai ba ji ma gi headquarter di kai le hai ma tam da is ki kai le ga da ba Washington kari DC way ga da ko kaw ko nu ko Majikam kind of form togi haita agadi 1940 ga 5 ta noina Britain Wood Conference anam le du khangina ningjang bra noina class keno dia woni class 9 10 dia woni ko Britain Wood kari conference haita re ko sida form togi bani ko kaw ko nu ko heng IMF se kam kind of form togi haita ri kam kan ha ga ba 1945 yarba ido mengo Which country is the partner country for the Telangana's flagship event BioAsia hai ha kadini ko sigo mo BioAsia 2023 kana go tu very good ma kangu jam na kai la IMF ko mangan elang bam khanga ba BioAsia ni ko kai da pangthoki hanga jai ko BioAsia ji India I karam state da pangthoki gen hanga jai kai da ha ga dam noina Telangana ha ga daw ni ko adu karam ba country ga loina na pangthok ki ba na tro kawranu ke ga da ba UK we ga do anam BioAsia ha bi sa kai gi matang ga tabu no ha matam da khoi gi biotechnology le na ko biotechnology ha bi kai no ha matam da khoi gi hindang lang tak sa ba yam na branch yam chaw gre ko si ga mari le na ba khoi gi flagship program ni ko sum khang bi ro ma gi theme du na kai no si le tu advancing for one shaping the next generation of the humanized healthcare sana silai si jo hangmani ko thim kai no gan khambio horen phana mun nam go through to bio BioAsia di ka pang thue ba Telangana da ko chamo yang mun taw which is the first Asian country ke hano to receive financing under the resilience and the sustainability facility of IMF hai ni ko IMF di san hujik ke hagre International Monetary Fund hai natra sige makha da loan bidar ka duini ado hangi je karamba Asia gi country na ahan ba sigi loan je phanggen hangmani ka kana wa wali Bangladesh very good khangor ba sida faster hack to sigum ahan ba gumba akon ba gumba sigum ba ni ko no ne hena maruina pa du ji ko yare next time we see which country's Chief Justice is the Chief Guest of the 73rd Foundation Day of the Supreme Court of India hai Supreme Court of India gi ne Foundation Day likhat ki banu bedhai na tro adu gi kya subhai no 73rd sida kana na Chief Guest we gi ha na tro karam balam gi Supreme Court ki kano no sini Chief Justice no sini kana ha da ba Singapore yare na particular maming hang ta gri sile to Justice Sundaresh Menon. Kang ko Justice Sundaresh Menon hamje Chief Justice of Kaiweba Singapore. Leader bani ko hujipudi silamba ju ai ko 2000 kya ai khoi ne nei je 2023 na tro. Ha ka doi ni. Akhoi na di li re na pa hau da ba hai tare ko. Hangjila ga dum hantak ju tawi dungai 2001 gi ra ke no 2021 gi ra ke no ka ni fe yaw ki tai to very good mangan elang mon bi ya re ko no me yang Diogar Mart is an online marketplace for the local artisan made operation in which state ka gun ko Diogar Mart hai ban tra si kai la man no kai state wem dong man ga ro guest ro Madhya Pradesh di so ang khanga so ang theng na dream na tra blind chalani ke ga da ba Jharkhand we ga da ko kawranu Diogar Mart hai ta di karam state kino hai tari kai gi we ga dong ne ba Jharkhand gi we ga
ꯈꯪꯍꯧꯔꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯆꯤꯝꯐꯥ ꯄꯨꯕ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯗ ꯀꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯈꯪꯍꯧꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯇꯣꯛꯑꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯕꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯔꯈꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯍꯧꯕ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯈꯨꯝꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯁꯨꯡ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯔꯤ ꯒꯦꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯨꯈꯪ ꯈꯪꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯃꯥ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯦꯁ ꯄꯥꯔ ꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ 300 children lost lives due to the cough syrups made in which country ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯁꯥꯕ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ 300ꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯉꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯁꯥꯕ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯌꯦꯕ 300 ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯌꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯥꯔꯒꯤ PDF ꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯈꯪꯒꯗꯕꯀꯣ ꯆꯩꯅꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥ ꯀꯩ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯗꯅꯕ ꯊꯛꯄ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯜꯂꯦꯕ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯂꯩꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯗꯣꯏꯕ ꯁꯤꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯦꯛꯄ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯛꯆꯟꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯀꯩ ꯁꯣꯛꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯐꯦꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅꯦ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯁꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯝꯕꯤꯌꯥꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯤ ꯎꯖꯕꯦꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯁꯤꯗ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯇꯥꯔꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ WHO ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯁꯦ ꯀꯥꯏ ꯂꯩ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯏ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯁꯦ ꯖꯦꯅꯦꯚꯥꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯖꯦꯅꯦꯚꯥꯁꯤꯅ ꯀꯥꯏꯗ ꯅꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯤꯠꯖꯔꯂꯦꯟ ꯑꯅ ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯤꯠꯖꯔꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯈꯪꯔꯕꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯇꯥꯛꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯕꯁꯤꯗꯔꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯥꯒꯗꯧꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯕꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯒꯟꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍ꯭ꯋꯤꯁ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯖꯣꯏꯜ ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯦꯠꯁ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯣꯂꯔ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯣꯂꯔ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯁꯝꯕꯤꯗ ꯅꯣꯏꯅ ISA ꯍꯪ ꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ISA ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯪꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒꯣ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯀꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯧꯔꯕ ꯀꯣꯡꯒꯣ ꯑꯗ ꯁꯥꯔꯅ ꯁꯤ ꯇꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯣꯂꯔ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯂꯩꯅꯤꯅ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯁꯤ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯨꯔꯨꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ ꯀꯥꯏꯗ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯈꯪꯍꯧꯔꯕ ꯀꯥꯎꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯕꯣ ꯀꯥꯎꯒꯗ꯭ꯔꯣꯅꯦ ꯀꯥꯎꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏ ꯒꯨꯔꯨꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯅꯦ ꯌꯥꯔꯕ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯁꯤ ꯀꯥꯏ ꯂꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯦꯠ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯀꯣꯛ ꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯌꯥꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒꯣ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒꯣꯁꯦ ꯅꯤꯎꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒꯣꯁꯤ ꯀꯩ ꯀꯣꯡꯒꯣꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯗꯤ ꯀꯩ ꯀꯧꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯅꯦ ꯅꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯥꯒꯤ ꯃꯥꯜꯂꯝꯒꯅꯦꯕ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯒ ꯁꯥꯔ ꯍꯣꯏꯅꯒ ꯄꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯈꯨꯄꯥꯁꯦ ꯈꯪꯉꯕ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯄꯪꯇꯥꯛ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯒꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯄꯥꯔꯖꯥꯠꯅꯤꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯣꯡꯒꯣꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯗꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯀꯤꯟꯁꯥꯁꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯏꯔꯒꯤꯁꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯀꯣꯡꯒꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯣꯡꯒꯣꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯣ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯅ ꯀꯔꯤꯑꯕ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯀꯣ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯀꯤꯟꯁꯥꯁꯥ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯣꯡꯒꯣꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯟꯁꯔꯕꯨꯗꯤ ꯀꯤꯟꯁꯥꯁꯥ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯀꯤꯟꯁꯥꯁꯥ ꯆꯨꯝꯃꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯥꯎꯠ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔ ꯆꯠꯁꯦꯕꯀꯣ
Chume. Very good. Jar. Next time yang si kaya naman hai which is the Indian retailer to introduce kya no central bank digital currency hai bani. Si question si khang ding ai da si hana khang auro. Central bank digital currency hai base kai no hai matam da no na cryptocurrency nam ta mani. Kano na khoi gi virtual currency jo hai nei ko moi ja. Akoi min no uba khakta ne moi je. Phi pai ba ba na te ko. Moi ja du gi kai ne ba type ama ne ba kano je अखोई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC है बिस खंगाबा कनाना इशू तोरकदुनो है मतमदा सेंट्रल बैंक इंडिया की सेंट्रल बैंक दी कनानो RBI नत्रो वेरी गुड नान सान ताखिबदो निजंगनी यारेदना अदि कनाना इंट्रोड्यूस तोरपनोय ऑब्वियसली कना वेदगे सी वेता RBI यामब्रा याउदे कनानो है मतमदा रिलायंस रिटेल वेगदबा कनागा खुसमनरगा RBI खुसमनरगा खंगवेना लुसलैनी कोसे Mumbai do ekadaba trick ama hayam gyong every bank khudi ma ki akoi ki keno je headquarters je Mumbai nam le am gane ya ba financial capital of India hai tarik hai khang na no ko Mumbai hai khang ne yare na yare next time yang ji si maru ei ko sin science and technology singa ni ko medium density amorphous ice which was seen in the news was created in a container filled with which material like tang explain to kyong sa sida noina khangi dunga re ice ji kai di sema kuno ising de sema kuna tra ana noina density na tama ma taraba physics ta tare ko density ha badi ke hage kungba pa ba ha badu ni ko yamna live sense to maina khangbi ro ata ri san ha ka de question ji nga water ga na ice ka jema density ji kana na hena yamang go dong wale water ga na ice ka density ji kana ne yamam dong man ge yamam ba yam ba ni ko si kana ne hen ga matam da water ne hele kano ga ice ka yeng na matam da ana hen ba da bu no bu ice ke da wi sing ga taw bu ngami ni ice tham wi sing ga taw dro gan tai ko kai gu ma ne helam ta ri ga da ne density tu law luk ki ne khanga ba density hem ba ice ni hem ra ne water ni hen ga daw ni ko aduna ni ice taw ri je ising da nung ye nung ama ising ga tha daw ne taw wa lupra lupi ke gi no density to hen bai ne ba khangor bo yare aduna ke doroge ham matam si ai ke no medium density amorphous ice ham na tra sanu ji khai gre akhoi gi ice ka water ka density mana di hai na tra sidana ke do ga ham matam si gi medium density amorphous ice hai ta ga di na sai gi water ga na density cha mana ka di khangor ba si je karamba posak na saba material da same ge si ne mai ke ga do se silai ke wa se stainless steel wa ga do steel khatang ha di la le ko ke ai ni stainless steel khangor ba very good next time yang ase simu yang yam phajai si dai mona pa ji ko thank you as per a recent report direct link was found between the deforestation of Amazon rainforest ji kai no South America I wari ni ko and the temperature change in which state ada South America da to ba thok to adugi deforestation adi kya hai umang kok thok phai na tra ada umang kok thok paduna karamba mafam da akoi gi ke hai no mai je temperature change so ko je koina phangba ngam ge sine kai do ga da ba Tibet we ga da Tibet da ji India na na le na tra yeng South America da kilometer kya lam na gyong kilometer kya lam nai no 15,000 kilometer lam ne adu da umang kok thok ko je si na koi gi temperature change so ko je kai da ubang ngam ge kai da phang ge ha ma tam kai do ga da ba Tibet to we khangor yam ti lam na dra khangoi ko an sigumba ke hai ni noina akoina thajaru da bai tare si ore kani ga na khangu da question ji ne moi target to ko de akoina khali na e adu ta America sa adu ta nakna ba thira ka du na tra lan du ne du yar ba si ni kare ne fair gi power hai ji Tibet ki capital no kai no hai ta si le lasa khangor bo adu Tibet chi man ni ma kha tam ba country ma woi de ko kanana loksal tham ga ma tam da China gi control ma kha da lei ko sima ju khangbiro anyway
si chumme question ji gidi wena ko mayam online kangbu yari ba yadri ba ta haro yes or no comment amtang pibiro makha lok thaji question 16 sure kya no tawdu ja 50 question tawdu ni ko my dear online ano uju mayam yaw ngani ko aduga khoi gi student jing ju yaw bani ano noi khoi student jing ju haibiro osin kamai tawai jingkhai neo hairo yabra yadabra mark monica aduga khoi gi outsider jing yawri ba haitare khoi gi channel ji bu nung sibi dana sarbu nung sibi dana yengbiri ba mayam ja yabra yadabra am tairo okay open ne thank you di makha lok thar ji ko next time yengo ma haire sina history chinga ni ko scientists found ke hano all the one toolkits the oldest known stone tools in which country hai ma hai sida akoi gi sida pire ko akoi ne khangi dungai thaini matam da metal season bro season de kai season ha gi stone tool season ma have natra stone tool je khwadi gi li ba hai bani ko ma hai je oldest have natra si karamba keno de gi phange sini scientist sing karamba country de phange sing kedo em nungwale guess toro kedo nungwale turkey oidura greece oidura australia oidura kenya oidura guess toro si kenya oini ko yare ko yare bo kenya ji ke no african country na tro 17 ge b hare 17 ge b na te it's kenya atari sida yenga du je khoina kenya ji important oi rabra sai tik tong panjalo adi kai khangma mathau tara kenya capital khangma mathau tara banatra at the same time ke dore currency ju noi yengjen bi ge dawni ko capital du budi sai biramage ke ai khangna re nairobi tara mani de noina mani history ju awni yaudro nairobi kenya capital ke ko eba nairobi sumai khangbi ge dawni ko ahem noi khangga dawa currency kai no president kai kana wedi kana khangna khangjin ge dawni ko adudi noi da leire loina mak aina taw hai badudi nearly impossible we ni ko simu next time yo sine sports ka mari lena ne loi shura kani ko mix we kani ko current affair de upai lete art and culture ju yaro kani history ju yaro kani politics ju yaro kani loi shura kani current affair hai ne baduna ha kya no 5 edition hai bani 5 edition khelo india je sida top ta gi state to kana noi noina khangi dongai ne noina khangi no dum oini kai we kani maharashtra oini sana khona badadi haryana ga maharashtra ga di top ne india da khaba aduna ke dora adugi option trick to dum panjin bada kai tare maharashtra yare ko hantak ki tawgrabani 2024 gi sina kya no 23 gi natra si ke dawge ha matam da kai da tawge ha bu khangbi ga dabani ade 24 di kai da tawi Tamil Nadu ni ko ada kanana tai adu ju khang ga daw 18 gi a nate 18 gi kai we ga da ba c we ga da ko la bra khang ore ko 5th edition ni ko sana ai je kya se ga 5th edition hang up ne siang we ngo sina ke dora history sing ye yong sina history de ju kari art and culture lei tro adu du singa ka ni si kya no ma je Gaziantep Castle, which was seen in the news, is a historical site located in which country? Say, karamba country the legi ni. Castle la dikai no ha matam da koi thaina akoi kya ni aso sang me am pulap lebo mafam du ni ko. Sigum ji ke doge ha matam da sida yaure particular in the news ta kai de legi da gi si kai legi da ba Turkey na ju pa ni ko kana ko makhana na ko akoi di Turkey na padra ada sida yang ada tadi aigi trick to aigi kano dom panjalo Turkey capital am khang ma thok ta dra atari ke dora Turkey capital ni kari Ankara Muslim country ni khang oi na tum ninga ba tap tai cha salu ga namai ta tho chalo hai ku yaw hai ku sa sal yaw bra yaw I ko mai khanga dawni hayeng noina khanga du ji ke dor si je amupok thengna roi du ni ko thengna da bang ak ni dum yaw ka du kare ne fiya de ko ade kham pa ho ji na kwai de best ni yare kawranu ka de le re ba Turkey de le re kai gi news yaw re no ha bu si yaw re to achau ba yam na kan ba jar ke no earthquake ama thok ki bu ka na ke do du ba castle ji ke do ai no collapse to pai ne na ta di yaw ni ngai ke su le te ba news ta ko kare ne fiya ha bu di thai ni ga di ba me am news te yaw ko do hai ba ne khaba siamo
He ju yam no maru India ni sina. Which city is the host of the 14th Aero Indian event 2023? Aero India na di kaino hai matam da koi gi India da lai riba koi gi kaino hai tare aeronautic ki lam da lai riba companies myam lai dana makhoi gi tawbo ngam ma ji kaino na showcase taw thorok do ni ko fighter jet ni khang de already helicopter ni khang de mayam ji ke taw ko ba demo taw thorok do ne ba si kai de pang thok ki ge si ne 14 so ba kai do ga da ba sa ka wonu Bengaluru e ga da Bengaluru hai ba je capital ama ne ba karam state ki capital no hai ro biganda Bengaluru hai ba je state ama ki capital ne ba ko karam state ki no si khang da dia ro ko sa cha cha ha Andhra Pradesh la Andhra Pradesh na te ko Karnataka wa ga da ba ko yare ko ata riengo ngasai digi akhoi na torop kan ji ke dawi capital board akhoi India state amasung ke dai wal gi mem yauk tra sumaina sana na phau ga daw ne bu ko world countries kya lege ham tam da United Nation na sakhang laba country 200 plus le ba 200 plus sinang loin si pha pu dong na te ha ba capital je anga phai gi type ta just marui ba news ya ko do adugi khatane ba puduis yarbo hoi loi pu bi ra ga na phare ko adu bu si loi myam pu ngam godro noi ba amoy yare shemo which state approved a new policy for industry and the electric vehicle focusing on the MSME infrastructure have natra si question je natte luri je sidam yauri ba sida MSME sanam yawa MSME ki full form kaino hangram ni ko PYQ da MSME have ji kaino ha matam sida yong sa airway ke hara micro small and medium enterprises hai bane hai bagi athadi akhoi gi business masa industry macha leiba mayam je sigum ba mayam ji bo koina kai hai khangna ga matam da MSME sai khangne adu mana sida hangi da ke hai no mai jina karamba state na akhoi gi electric vehicle je sigi matang da ke dora focusing on the MSME hai bani electric vehicle je kai da pusalakna bo honai ba MSME da pusalakna bo honai ne karamba state na no hai bani si kai ga da ba Punjab ga dong ne kambra Ada what is the capital of Punjab? Hang bayadra. Punjab capital is no. Am taro ne. Online kamu Punjab ki capital is kainom taro. Le tu kini ko tu coaching da wa sa khang da be ngak tengai na. Hello online my dear. What is the capital of Punjab? Gandhinagar di Gujarat kini. Kem khalu no aduna bu 0 level hai ni khang na bana tro khoin tawri je kem khalu no ke doraga Google da yengera ama da yengera khangor lo re khoi di hairo online kangbo capital of Punjab very good Chandigarh ni ko Chandigarh is the capital of Punjab khanga ba adu ga Chandigarh itself su ke dawi khoi na Chandigarh nam le tro union territory ama ju le bu ko confusion le be ya te bu ko very good Chandigarh Jamengo Shimu yang aji yam phajai sin ga scheme ni ko akoi government scheme mai tare shime hamje which Indian state implement the Pudumai Pen scholarship scheme for the girls student habani kanana horopa karam state hangmanatra si adu de akoi khang gadam si ke we gadaba Tamil Nadu we gadaba ko karam ba state karam kamai to ba keno no scheme no scholarship scheme no scholarship si de khangamani noina akoi chhatra jing da piwani khangamani chumi ko akhoi gi maruina akhoi gi class 10 pass to ro ba haitare angang sing je makhoi da ke dore lupa lising amam bibi du ne thagi ke dong na ba makhoi na hayeng akhoi gi keno da higher study je ke dawa mating pang na khor ba si chakhot pa state ki khudam ni ko akhoi Manipur da si um ga tawra na kadai le no da ko question yon doi ga khot toi ga ko ani question leak we hen doi ga ani satan oja phu doi ga Tauraga dum tawale punsi atai na te no kono si atai kem ta na te ko sai ke ko si di noina phukeno da am leibudo science da biology ki tam da ga na ka dei phut chen nam leibudo khangina ha amana ma pa sana budo sumai to na hujik lei je khoina harau bu ya de ko akoi gi maning halaba akoi gi chakhot pa da we ge any hiram da maning halaba kang khong chai ra ba society amani haibagi khudam ne si tak thareis satana oja phugala di lore ba natro to ena ta ana
ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯅꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯗꯧꯏ 21st ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤꯗ ꯆꯠꯆꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ 19th ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯄꯨꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ ꯋꯥ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯦꯅꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯅꯟꯁ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯣꯝꯃꯤꯕ ꯄꯩꯈꯥ ꯈꯨꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯝꯃꯝꯃꯣꯅꯦ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯐꯣꯝ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯩ ꯇꯣꯞ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯌꯥꯎꯁꯟꯕꯤꯔꯨꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯟꯅꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯜꯂꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯗꯥ ꯄꯣꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯔꯣ ꯂꯦꯚꯦꯟꯒ ꯇꯥꯛ ꯇꯧꯒꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯒꯦꯔꯥ ꯂꯩꯔꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯦꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯕꯤꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯗ ꯊꯥꯖꯕꯤꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯎꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯅꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯏꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤቭ ꯑꯣꯐ ꯍꯨꯏꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕꯅꯤ ꯍꯪꯖꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯅꯪꯒꯤꯗ ꯍꯪꯉꯝꯗꯨꯅꯤ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯪꯉꯛꯈꯤꯗꯥꯏ ꯍꯪꯕꯅꯤꯀꯣ SSC ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯕꯦꯔꯥꯅꯤ ꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯀꯣ ꯀꯥꯎꯒꯅꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯅꯣꯍꯔ ꯂꯥꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯀꯣ ꯃꯅꯣꯍꯔ ꯂꯥꯜ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯁꯤꯇꯥꯔꯥꯃꯟꯅ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯅꯦꯕ ꯃꯅꯣꯍꯔ ꯂꯥꯜ ꯌꯥꯔꯦꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯂꯧꯒꯦ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯅꯇꯥꯂꯤꯌꯥ ꯒꯦꯕ꯭ꯔꯤꯂꯤꯇꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯗꯥꯎꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯍꯨꯏꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯀꯥꯎꯒꯅꯨꯀꯣ ꯁꯨꯛꯊꯦꯡ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯜꯗꯣꯕꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯀꯣ ꯈꯪꯉꯕ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯃꯥ ꯄꯣꯛꯀꯤ ꯇꯥꯔꯝꯈꯤꯔꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯇꯥꯗꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯔꯣ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤꯌꯥꯗꯤ ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯥꯜꯗꯣꯕꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯜꯗꯣꯕꯥꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯁꯨ ꯊꯪꯅꯔꯦ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯁꯤꯒꯁꯨ ꯊꯪꯅꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯅꯛꯅꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯒꯗꯕ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯅꯥꯎꯟꯁ ꯑꯦꯁ ꯀꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯁꯤ ꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ CHI ꯑꯅ ꯏꯔꯝꯗꯦꯕ ꯈꯔ ꯀꯣꯠꯇꯣꯛ ꯀꯣꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯦ ꯁꯤꯅꯦ ꯈꯪꯍꯧꯔꯕꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ 25 ABK Prasad ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ who was chosen for the Raja Rammohn Roy National Award in which is associated with which of the profession ama sigi trick talapana pulap khangaduni Raja Rammohn Roy National Award haibase atai da kayam pi de karamba field da pi ga maton ma journalism da pi ba award neba atari haiba nupaji kana no hang pana tro kana weni tari kai weni ma scientist oi dina tro journalist oi duni ba khau bro yarba next time yengji ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯌꯥ 19,000 crore ꯀꯩꯗꯧ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯅꯣꯏ ꯀꯥꯎꯔꯅꯨ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤꯋꯥꯟ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯗ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟ ꯖꯥꯏꯄꯨꯔ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯒꯗꯕ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤꯅ ꯈꯪꯍꯧꯔꯣ ꯈꯪꯕꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯗꯤ ꯀꯩꯅꯦꯕ ꯖꯥꯏꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ
which tech measure is set to shift to the micro LED display technology. Science and technology ni yengo OLED haibam lay LCD haibam lay amana kari micro LED si na hene advanced ni ko akoi picturization ama ma loi phajar kadi kudam moina hai kan iPhone ga Redmi ga thangjanare yengo yengma kana karam ne nungai iPhone ne nungai draw kaigino adu magi display technology to mana da bagi ne ana sai ba micro LED just ship tor ka da giant tech se kana no idin noi kana na obviously kana wa ni share mo ga da ko không ba số máy nè 27 cái D Microsoft nát tê cái về cái đó vậy Apple về cái đó vậy chúng mình cái gì what is the theme of the World Radio Day World Radio Day 2023 cái mai cái theme gì cái về tôi nói radio and a peace về cái đó không bro anh nói đến khang cái đấy chứ radio day chứ các bạn celebrate tao hay vậy ni 14 February yêu cái đó vậy Valentine Day yêu cái đó nó mua linh ngày được co số máy khang biểu co trick to giờ đấy next time yang gì which is the fast fintech have the financial technology have ni co financial technology company to support rupee credit card on the UPI have ni rupee credit card se UPI da sin na ya han ba je karam ba financial technology na ya la ke sin ni karanu ke we ga da ba roza pay na te paytm na te phone pay na te mobiwic we ga da khang or bo sim pha pu gu dong ni ko si di shmengo ngasai ama hai gi akoi gi Aero India pangthoki natra kaida pangthoya gi sana Bengaluru de pangthoki hydra adugi magi theme je kai noi si jo pire runway to a billions opportunity we ga da khawre na pa ba tan la bo no yaman gi na kem na te foundation ni singak te foundation yum sa na hona ka leba khon mo ko pa yang wa ba ne wa draw adu mai khal lo ya na one foundation haget khip dai di ke darani jat ka pa adu natra ani foundation book ti khara wa gi ni ko ya le jam yang ma hai bima kana sugam important is to be hai ga dam ni ti wale typing mistake forgive me ko set up by which institution kana na link khat ke sini mai kauranu bima sugam hai di akoi no insurance nam taram gani life insurance ka leiba mayam je sigum mayam ji gi matang da mari leina ba portal ni online portal ni ko kana na link khat pano hai matam da akoi gi IRDAI have the kaino hai matam da Insurance Regulatory Development Authority of India have ne ko sida yengo sana sida pirabani kai leira Insurance Regulatory and Development Authority of India PYK da hangmani ko se IRDAI gi full form je kaino hai na aduga ma je kai ga mari leina ge maming ge dum si hawdu dum yaure yaudro kai ga mari leina ba insurance ka mari leina ba natro sumaina aga noina khangbi ga doija magi headquarter kai lei kam kana set up tau gibno set up tau bari kam kana link khat gibno haibani si mayam ji khangga da ko yaubra yengo sida simaju ya maroi si khangbi yo kana mai ja the picing gi wena di good news ni India gi na ti ko Spain gi ni ko mai which is the first European country to approve a law that grant pet menstruation leave fai menstruation habadi oina nupa na di khangbu di khangani kaino nupi ni hena khangani akoi moki thagi khongkap haibam lei ko adu dugi matam duda kedore suti loba ya ba ya ba pi bai tar adu ju kedo godi ba tolo bodum pi du ni ko sikaram ba country na approve to ke sini ke wera Spain India na di wo ko sigum ma di ko yare na India gi ju leira bani huji ko ano wakhalon do mayam tawna do keno to budi yaroi ko anyway than hang kadina what is the capital of Spain si khang da ta gadi yai ni noi Madrid Real Madrid ti ta ni noi akoi got to kai ne mase Madrid Sweden hai le than hai Sweden de Spain gi ni ko khawai ko sidam yang ji ka no 22nd Rang Bharat Mahotsav was organized in which city have ni sana trick amata khibani sigumba akhoi gi kenogumba je
ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯌꯔ ꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯈꯪꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯣꯠꯆꯜꯂꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯈꯪꯉꯕ ꯁꯤꯃ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯁꯨ India first ring metro corridor will be operationalized ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯄꯥꯁꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯁꯦ 2023ꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ 2024ꯗ operationalize ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯥꯏꯗ ꯍꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯀꯣ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯌꯥꯅꯣ The M Passport Police F was introduced recently by the Which Union Ministry ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯁꯤ ꯁꯥꯔ M Passport Police F ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯀꯩꯗꯧꯒꯅꯤ ꯅꯪ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯪꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯅꯪꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯦꯞꯁꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯞꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔ ꯌꯥꯔꯕ 35ꯀꯤ A ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯥꯔꯛ ꯀꯥꯡꯉꯨꯖꯝ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯒꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯍꯨ ꯏꯁ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ S ꯖꯌꯁꯪꯀꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯀꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕ S ꯀꯔꯤ ꯖꯌꯁꯪꯀꯔ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯥꯟꯅꯗꯅ ꯁꯤꯃ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ Which state government has announced 24/7 cyber security operation center ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ cyber securityꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯀꯣ ꯌꯥ ꯂꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯂꯣꯏ ꯆꯤꯡꯐꯥ ꯐꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯃ ꯌꯦꯡꯉꯣ Harbinga 2023 is the government hackathon organized by which institution है hackathon नदी कहीं नो खम्बरा hackathon है बदे अतै कैंप तो नते अकोई कई गुम्बा पोषक अमर फंगना बगी दमक ता अकोई मयाम हुमी नरगा थिदोक मिना बाइतार प्रॉब्लम अमर की सॉल्व तौना बाइतार अदु गुदु अकोई ने क्या खंगनै hackathon है खंगनै को सीजे कना ना पांगथोक पनो सिनी Harbinga है बजे कनाम तो नते कई वेगदबा RBI के वेगदबा खाबा कई की मतंग न मरी लेना के हा बदे से फाइनेंशियल ग मतंग मरी लेना कनेबको यार Next time, which country has recently terminated the immigrant investor program? Haibani. Tamani lay sana geography tapada yaukani census kuma tapada immigrant haibama ina huama aina huam lay niko. Aina hobujina kaino haimatamda mapalam digi lakshalaba haibani ko. Aduga ina hobuduna kedawa country thado wa chat kiba haibani ko. Sida kedawra ina horomrasa aina horomiko sina lakshalakpo iduna tro. करम कंट्री टर्मिनेट तौगे से कई वेगदब से इरलैंड वेगदब खबा सुमान खंबियो जम यंगजी which is the host of the global tech adi क्या technology है बनी को summit करना पांगथो की ये 2023 है बना तो सी कई वेगदब विशाखापट्टनम साउथ इंडिया नि को यार बो यार defense Indian Army organized a women's snow cricket tournament in which state snow tab kai ta Assam na tabro ta di ko ahum maksida di tai ko aru kai wore Jammu and Kashmir wore ne yahawra yahawdabra yahawi ko nongren kano toro horen thaga na se sida mi yengo question loisala ka dore क्या है नो मुना पाओ क्वेश्चन से सागने शेप न ले तो क्या नो as per the second advanced estimate what is the estimated food grain production in क्या है agriculture year क्या होगा तबा 2022-23 नि को नोने खांग दबा में येंगो food grain production हाबि सिले जी केनो सी केनो न फाउ नत्रो सिगो मैम नोने खांग दबनी सिदि के दौरे हयेंग गेस तो या रोइ को डायरेक्ट मागी वैल्यू तो खांग दता गदि सिगी वना के वरनी 3235.54 लाख टन होय गदा टन नमा जे केजी क्या ग माने एनीवन
Lishing Amaganiko. Very good. Next time we see. What is the rank of the India in the OECD Service Trade Restrictiveness Index? Service Trade Restrictiveness Index trade to matamda kayam yamna thingba leite habagi index ni ko siji kanagi kenono ha matamda kanana release to ha matamda OECD habani OECD ki full form je kai kauge ha matamda no khanga daba hangmani siju Organization for the Economic Cooperation and the Development ha ga daba ko magi headquarter kai le na hangakani hayeng kauganu headquarter na kai le ga daba Paris je kai no America da natro kai no France natro France capital natra sumai khangbiu ko yare ado India gi rank ji kya ne basa 47 ni ko kaugano next time yengo si yare sidi lai maming gi dum khange which country hosts the Munich Security Conference ani Munich sabe ji kaino kaim country gi kano no Germany natro kai pang tho mani Germany yarba Germany gi capital kainom ta what is the capital of Germany Berlin the money his yang natro next time yang ji ke hai no yam phaje as per a recent report fossil fuel related item contributed to what percentage of the India's annual inflation rate inflation adi kadai bu kawi inflation means simply kaino ha matam da price rise hai baneba price adi ke haige sorry price adi ke haige maman hai bani maman do henkalak padu bo khoina ke hai khangnai price hai khangnai ba ada maman pot ki maman henkat pajibo khoina simply ke hai khangnai inflation hai khangnai ba ada man sida hangi ba question jina kaino ha matam da akhoi gi fossil fuel ga mari leina ba item jingjina akhoi gi inflation thon ba je sigi percentage se kya no sine ba India kha ba lusalak tra yamna kauganu 20% or fossil fuel adi kaino khangbro no what do you mean by the fossil fuel? Fossil fuel example nam taharo anyone from the online site yam lai petrol ji kaino fossil fuel wai du natro fossil adi ke haige remains thaina ya ri ba lem khak to ha bu tra makoi digi woirak podu bo khoina ke hai khangnai fossil fuel dinku maitai dinku tauji akoi gi sagi timetable lai ko akoi gi pet course ni na hafta amada tawgadaba class haibagi chana laibani aina khamba kan subject to creation economy je khoi numit kya ni tawi numit ni tawdro economic Wednesday Thursday waramgani aduna economic ge khoi class tongana leijai ko very good coal is a fossil fuel yai ko ana khoi class ta basic tigi hawraga dum tawi ko interest leita ga di contact to sambiro adum option bi yai ko next time yenga je very good. See, science and technology, Niko. Mahe, ultrasat is the first telescope missions of which country hai? Ultrasat hai bana tra. Atari si kai wega daba. Kauranu Israel wega daba. Kanaga with partner kana wega daba. USA ke samina du Niko. Come on, bro. NASA ji kana gi no. USA gi Niko. Yeah. Smile. Come bro. Shamayang je si ju hang bani akhoi gi mon kya no mayon je karamba kaida legi sineba karamba kari country da maji ke no volcanic mountain ni ko mountain makhan me am lei dun sana juga phi talakani volcanic mountain hai ta di mai gi sing toina pokhai ba mountain hai bani ko sigom ba je kaida legi karamba country da legi hai bani si kai wega da ba Philippines wega da ko ring of fire nam lei sina in details ha tak pi rage rings of kari fire kaida leiba akogi Pacific Ocean gi si akoiba hai tare ko sida aduna Philippines island ji kaino Pacific Ocean ga leiri je yaina aduna moi je challe ring of fire da ko ana ma compulsory kai we ni mai gi chinga dum pokhaya ne adu ko noine extra knowledge we ne khanga da very good option number D ni ko capital what is the capital of Philippines Manila Kobra mai khang ko adu ta ding sai di yaw rei je khoi yeng je sum khai ko pitam kan tri kyam shu ra ma am shu tara am shu dra adu loi khang chumai am sana khang ko dong ne no mo pula pha ba ro bi sim pha ko ya le ko horen notes pan sem to ya le next time as part again no JSC annual green school award which state has recognized the best green state have ni ko best green state ti kana ta ga da ba Madhya Pradesh woi roi West Bengal woi roi Assam woi roi
ꯀꯩ ꯒꯗ ꯍꯤꯃꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯈꯪꯍꯧꯏꯀꯣ ꯕꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯑꯣꯁꯤꯟ ꯃꯅꯤꯂꯥꯅꯤꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ which among the following ꯋꯥꯁꯤꯅ static GK ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯀꯣ India's first indigenously made color film है indigenously made color film है कहीं indigenous है कहीं इंडिया की वजह है बने लम्दू की वजह है बने को कलर फिल्म है को अहम फिल्म बड़ी नोने खंगे राजा हरिचंद्र नत्रो इंडिया अहम फिल्म दे अदु कलर ओइब्राने ओइदे को कई ओइ ब्लैक एंड व्हाइट ओइद्रो सिदा हंगाइजिना कइनो कलर हंग प नत्रो कई ओइगदबसे किसान कन्या ओइगदब काउब्रा कावरनु को अहानबा इंडिजिनसली इंडिया दे सेमजाबा अतप कंट्री की खुद अम यावदबा हाइतारे कलर फिल्म हाइतारे सी ओइगदब Last but one jengaji, Sina art and culture singani, in which state of the Northeast India, Dri festival, which is a crop harvest festival, is observed. Haveni crop harvest mahimarong lopi pangthok haveni ka. Karamba sida ida laire, my options there, canotore, la heleno. Atopa yeng drazuare, Nordiski Katanatro, Adarisi Kavagasa, Arunachal Pradesh. What is the capital of Arunachal Pradesh? Kanakangi Haro? However, Malway Kanga don't never. Oh, Kaineva Itanagar have no draw. Yango, last question for today. Yango, which of the following temple is named after the Kahage craftsman who built it? In the Agi temple never call. My mumming the Kadi Tun Gahamatana, Shari Bunupado. I do mumming lower toilet in the mice. Kanao Karama temple waiting no shini. Hidi Amti Lusalani ko. Nagalena te cannot wake up Anisa. Kay Wagadaba, Arunachal Pradesh Wagadam, Shike Wagadaba, Ramappa Temple, Telananga Wagadabako. The short of Resana, this is called the Kari Ramappa Temple. Yahorabra. Shijra, Shijikino, Ramappa Natra, Ramappa is South Indian wherever. Telangana is South Indian Natra, South India style of architecture, Kekawagisana, Darbida style of temple. Kaba, Nabida style of temple have not draw. Aduna Kadawi, GS have the Amakangaga Hecti Adonati, pull up Kamina Gadone. Kangorbo, Iron culture Kanga one on history. Kaba, I did history the Kanga one of Kana, Iron culture, Matan, Kram, Kanga Viaro. Yaredna Kedora Yarena, attaining a city lotion C. Yango, Sana Tatana Haibudo, Not Chemo, was the ready lazy, foundation ni, Ana Wallapose ready, Kadara. Very good, Mark, Zabida, Tolopsan of Honor Zebuka. Yango, no, she the Aquatori Bashiki Foundation course, did look at I Tabaku Tagi Roy, Kona hours you have it all. Kashukai Digo, the wood advantages to Sa, I don't give Yang as ever. Suppose Nang Jehuzi class 12 past. The group to me Nicolazeva. As I hang 12 Lorega, Togeda coaching the Honageda Adugo Pecata again. Tawi I Kishukai did Nangi Marzini, Nangi Lab Ninatra. Adu advantage to Sai Hangel Nana. Nanga is the class 12 Tona, Nanga foundation course auction by Bessa, Kadorni Hamatamda, Nangi advanced word of name. Hayang Nanga 12 Lord Pocana, suppose 1 year Yauri Kalazeva, Nang 12 Tona, Nanga hang 12 Lord Pocanda. Yawa Habadi Kadorani, Sahiyama Mohoksan Gidunatra. Chumbra Lambraro. Chumika, Atari Hana Yahuduna, Kanabalation name. Kangaba, Anna Young Biro, Akogi, Young Biri Beaver sing the car, Akogi student, we're gonna wait there, with Ribano, what Nasi Tangavoy Tiger Dikadoga Matamda. Akogi contact number, Toxan Biro, Aduga, Makata Koski, updates ma'am, the Lobiro car. Yard, Lucilis. Ah, Lucilis. Yariko, thank you, online. Yaiko, Osin Yaiko. Last one I haven't white the rock, and Madame Piro Modugo Lucilaji. No, the Yahoo draw. No, Chem to Panaparo, thank you. Rastong Bromco. Lucilis.